abantu baphuma endlini kaThixo apho kuphila ukudwele bayeza ngomeni baphuma apha baye emakhirheni baye abaprofethi bonkobi sikhonza uThixo omkhulu kangaka ngeke bazalwane ncwadi kaThimothi oqala chapter number 2 full verse 1 no 2 sigqibe sithandaza ndiyanivuselela ngoko. Yes, funda futhi. Ndiyanivuselela ngoko kuqala kwizinto zonke. Yes. Ukuba kwenziwe izikhungo. Yeah. Imithandazo. Yes. Isifongozo. Yes. Imibulelo. Ngenxa yabantu bonke. Ngenxa yobuhlali. Yes. Nabo bonke. Yes. abasekongameni. Yes. Ukuze sihlale ngokonwaba. Yes. Nangokuzola. Sinohlolela uThixo phela amabhithi. Amen. Nokundileka konke. Ngambe kaningi mntana Nkosi. Ndiyanivuselela. Jesus. Akekho into lapha asangogxekana asangonyelisa asangoba kodwa sizofuna ukuthi sifuna uThixo bazalwane asincede. Amen. Angibonge igama leNkosi. Funda mina uyaphi fresh lesakushela amabhethi funda lapho lo ndikhona. Hlaka verse 1 kunesihloko umthandazo webandla. Umthandazo webandla. Yeah. Kuqala ndiqononondisa ndisithi. Yes. Izicelo, imithandazo, izikhungo, nemibulelo, izicelo. Namhlanje khawucele uThixo. Kokwizicelo, kokwizimbulelo, umthandazo wesikhungo. Qhubeleka mama. Mazenzelwe bonke abantu. Yes. Inkosi nabasemagunyeni bonke mabathandazelwe. Yeah. Ukuze kube kwinzolo noxolo ehlabathini. Kube kwinzolo noxolo. Bazalwane siphethiwe namandla. Amen. Ngoku lahleka icebo ngokugovernment wethu. Akazi noma akaye phambili noma akaye emva ngokumkhwanaza uthele kufakazi. Wabuthi ithawu umkhwanazi bananga amasela wonke lapha ethilizwe. Jesus. Kulahleka amadoketha kulahleka thina sikhona singamakholwa kufanele singene egephini. Amen. Bathoyo yabantu bagcwala indlela asikwazi kodwa yathina lithi izinto ebasithandazani bazalwane. Jesus. Ukuze kube khona inzolo Hallelujah. ehlabathini. Ya kubeleka uma siyathandaza. Sihlale ngokoyika nangokuhlonela uThixo. Sihlale ngokoyika nokuhlonela uThixo. Umzalwane uhlala ngoloyiko. Amoyiki xa kephakathi kwabazalwane qha. Naxa selekhaya unento esazela neloyikayo uba bhengaphuphuka into yasezulwini. Amen. Njalo ndinemehlalezo nokusemsebenzini uba ndingasintombi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Manje wamatha lapha enkosini nje manje ndiyathathile. Ngithathile nonkosikazi phakama amandla naphakama manje emsebenzini hey abazalwane banthatha. Sizenzela nje nothanda sihamba sibhanka senza konke. Sineke sinazo neringi kithi. Halibonke igama leNkosi. Hallelujah. Ayafihla manje bazalwane. Hallelujah. Amen. Hallelujah yakho bawunikana hallelujah ipe yakho. Hallelujah. Jesus. Alisiya nje bawuxhela wena ufaka ukuthi ubekela ringi. Hallelujah. Amen. Halibonke igama leNkosi. Sihlale ngoloyiko. Amen. Verse 3. Yinto elungileyo nekholekileyo leyo kuThixo umsindisi wethu. Yes. Ofuna ukusindisa bonke abantu. Yes. Baze bafikelele ekuyazini inyaniso. Yes. Kaloku umnye uThixo. Ukwamnye nalowo ngumxolelanisi kaThixo nomuntu. Umxolelanisi noThixo nomuntu. Yeah. NguKristu Yesu ongumntu mncakasana owazenza inhlawulelo yenkululeko yoluntu kuphela. Amen. Siyabonga. Amen. Malibonke igama leNkosi. Amen.
zonke kodwa sikhona izimo. Amen. Abanye banxila bonke bafaka i-high baqhasha uzibele ucinga bafaka zonke into zilungile kanti umonakalo omkhulu kakhulu. Amen. Fundo verse 8 mama sithandaze emqheleni. Sesiyathandaza. Verse 8. Yes. Ngoko ke ngumnqweno wam ukuba imithandazo yenziwe ngamadoda emabandleni onke, ethandaza ephakamise izandla ngeenjongo ezimsulwa, Yes. engahambisani neengxabano nomsindo. Dinga amadoda wonke angathandaza. Jesus. Kwindawo zonke Amen. elunizake zabo Hallelujah. ezingcwele engenanqumbo engenantandabuzo. Amen. Malibaba igama lenkosi. Amen. Malibaba igama lenkosi. Amen. Ndivume noJesu ezubele zokuphila ndizohamba dinga wonke amadoda angathandaza kwindawo zonke engenanqumbo engenantandabuzo. Nomhlanje athandaze zona abantu, nomhlanje athandaze nebayelekede, athandaze nabantu abangabafayo. Kodwa izwi lenkosi lithi dinga amadoda angathandaza kwindawo zonke elunizandla zawo zingcwele engenanqumbo. Yini ilizwe libe nje, ilizwe lonakale libe nje, amadoda asuke ekhefini. Kwenziwa unothanda kweli lizwe. Wo. Dinga amadoda angathandaza. Sinisimo singafuma besathandaze. Sinisimo singafuma besathandaze. Okhaya uThixo. Dinga amadoda angathandaza. Alulizandla zawo ezingcwele engenanqumbo engenantandabuzo. Namhlanje avuke emunweni apho othandazela abantu ecaweni. Amanye avuka okhuthuza amaqebazana abuye ayothandazela abantu ecaweni. Ilizwe siphila kulo liphila nabantu abangenazazela. Bafike bakhitha ecaweni ingane abavuka imizimbumbulweni. Kukhitha gcibele bona. Kanti umonakalo omkhulu kakhulu. Kodwa uThixo namhlanje ekhaya ufuna abantu abathi nge-29 ka-August 2025 dayibona inkosi. Ivangeli bazalwane lithothwa abantu bayakhona. Nobani uyakhona. Elo xesha sakhonoba sathi yawuthanda ngokuthi utsho awutsho njalo. Ngeke uthi ewe ngelo xesha. Ngoba uzawukhupha ubufakazi anothini ke. Ubani uyakhona. Uthi ubani uyakhona ewe awutsho njalo mntana Nkosi. Cha. Dinga amadoda angathandaza kwindawo zonke elulizandla zawo ezingcwele engenantandabuzo. Kunamadoda vuka amakhosikazi elithi bana
ayithandaza kudala kuma imigodi ingadiliki ngoba ekhala uThixo bamama babengahlala ezindabeni bangahlala emathwini kodwa bekhala uThixo ufuna intombi uThixo ezophumela ethathalazeni ukuthi uzijaya phambili umntwana ngoba mina yikhonza uThixo the right ngoba ngizijaya phambili nalo ngikhala kwazi sethi luka lilu akafuna intekezelo manje ngeke ngithi nje phela yena yawa